Okay, tubahaye ikaze mwebwe abakurikira rwa Innovation Hub again. Thank you very much. Kanda subscribe aho hasi. Ujye ubona video zacu. Hano hantu murahigira ibintu byinshi cyane. Ni mu Kinyarwanda, ururimi rwacu. Niyo twashimye kubikora mu Kinyarwanda. Just we can use in English. English, there's no problem. Nta kibazo kirimo. Hanyuma rero ko nagira ngo mfashe abantu gukoresha ururimi rw'Ikinyarwanda. Ururimi rw'Ikinyarwanda turi kugira ngo tubisobanure neza byumvikane. Hanyuma tuzaducishamo n'Icyongereza sometimes, ariko we have to build our system in Kinyarwanda. Abantu bakwiriye kumenya ibi bintu. Iyi lab rero cyangwa ino hub ya Rwa Innovation tuzakora imishinga myinshi tubereka uburyo ushobora nawe kwikorera ibintu. Ni ukuvuga ngo sari ibintu utagomba kujya gushaka umutekinisiye wadukurikiye neza ukagenda, cyangwa niba ushaka kwihugura ushaka kudukurikira even natwe. Rero inkuru nziza uyu munsi nkuzaniye ni uko utazongera kujugunya amatara yawe ngo yahiye tikagira inkuru. Ni ukuvuga ngo iri tara ryacu uri kubona ko ririmo riraka, for example uko ririmo riraka uku nguku rero rishobora gushya. Hari impamvu nyinshi zishobora gutuma itara rishya. Icya mbere cyo ni uko itara utazongera kurijugunya numara kureba iyi video. Kanda subscribe, then uzajya ukurikira ibindi bintu byagufasha bijyanye na technology, bijyanye na technique in general nanjye ni TVET. Hanyuma rero uburyo tugiye kureba hano, ntabwo uzongera kujugunya amatara yawe ngo yahiye. Iri tara ryanjye tugiye kubanza turisuzume turebe ese ni bwoko ki, ese byagenze bite, turebe niba ari na rizima. Aha ngaha rero iri tara ryanjye uri kubona ko ni wate 9, rikaba rikoresha frequency ya 50, rikaba cyangwa 60 hose ryakoraho nta kibazo. Then voltage ya 260 na kangahe, kuva ku 165 kugera kuri 265. This is lamp mu Cyongereza. Iri tara rero reka turebe ko ryaka. Ushaka kuza ukabanza ugakuramo iri ngiri, urikuramo neza nta kibazo. Iri tara ryawe ukarikuramo urikaraga, amara kurikuramo urikaraga, ukaza tugiye kubanza turebe iri tara ryacu mbese riraka. Ubundi iri tara riraka, dore narigejejeyo guys, mujya kubona riratse, narigejeje ntabwo ryaka. Dore nta kintu nahinduye, iri tara ntabwo riri kwaka, muri kubibona iri tara ntabwo ryaka. Rero aya matara urabona ryarahiye, ariko ngiye kukwereka uburyo ki uzajya urikorera maintenance cyangwa ukongera ukarikoresha. Uzarijugunya ryari warirambiwe. Rero reka mbikwereke, turebe iri tara uburyo ushobora kongera kurikora. Iri ngiri ryo uri kubona ko ryo riraka, guys, si ikibazo cy'umuriro, ntabwo ari ikibazo cy'umuriro rwose pe. Let me connect very good and we test this lamp again. Nsubijemo rya rindi se, itara ryo riri kwaka none rirabyaza. Iri naryo ntabwo ari ukurijugunya, turarikora cyangwa ndi kurifungamo nabi. Just you have to know how to fix the lamp. Yes, narishyiragamo nabi, uri kubona ko riraka. Itara rero kuba ryakaruze kari rizima. Hanyuma ririya dore ngiri, iri tara ni rizima. Hanyuma iri ngiri rindi niryo ritagira gute, niryo ritaka. Iri tara ntabwo ryaka. Ukimara rero kubona ko ritaka, ukaba uzi gukoresha ferasude, dore ngiyi. Iyi ni tools igiye kudufasha kukwereka uburyo ki uraza kuba ukoresha ririya tara ryawe like this. Uraza kurikoresha usudira, turabikwereka. Uraza ucomeke ya sudire yawe gutya, wenda uricomeke utegereze ko ishyuha. Just nimara gushyuha, iyo imaze gushyuha nibwo ushobora kuza ukareba, tujye tureba ni iki mu by'ukuri kiba cyapfuye. Iri tara ryawe mu by'ukuri iri ngiri ni ryandi rikora. Iri ngiri mfite ni rimwe rikora, ndishyira aha ngaha. Then ridakora ni iri ngiri. Iri ridakora nibyo tugiye gukora. Hanyuma reka ndebe ko ya socket yanjye ikirimo umuriro.
neza nta kibazo. Kanongere mfunge mu neza, ngifungirwamo nabi, iri tara urabona ko ryaka, ibyo riraka. Guys, iyo ufite ibikoresho byose, ferasude yanjye uri kubona ko yashyushye, irimo irazamura umwotsi. Hanyuma uraza ugafata iri tara ryawe, nta kundi kuntu uripfundura, uraza ukaripfundura like this. Ugira gute? Ukaripfundura, uraza ukaripfundura, uko niko turipfundura. Ikintu ngiye kukwereka rero gikurikire neza, iri tara ryacu urebye hano neza, aya ni amaredi, aya ni amaredi. Aya maredi yacu rero dufite redi imwe, dufite redi ya kabiri, dufite redi ya gatatu, dufite redi ya kane, dufite redi ya gatanu, yes, ni ya gatandatu. Hanyuma hari ikintu ngiye kukwereka hano, ukurikire neza, ukurikire neza. Urebye iyi redi, iyi irimo akantu k'umukara. Aha kantu k'umukara gasobanuye ko iri tara riba ryahiye, iri ngiri riba ryahiye, riba ryahiye, uri kubibona. Hanyuma iri ngiri nta kantu k'umukara rifitemo, n'iri ngiri nta kantu k'umukara rifitemo, n'iri ngiri nta kantu k'umukara rifitemo, usibye iyi redi yonyine nifitemo akantu k'umukara. Bivuze ngo iki rero, fata toronovisi yawe, wamara gufata toronovisi yawe, for example ushobora gukoresha toronovisi ubonye, ukaza kano karedi kawe ukagira gute, ukagakuramo, ukagakuraho, kuraho witonze, kavaho neza, gatsindagira, kakavaho. Uri kubona ko kavuyeho, kakaredi kanjye kavuyeho. Guys, kakaredi kanjye urabona ko nkakuyemo, aka niko kasaga umukara. Reba neza, kari karahiyemo akantu kamwe imbere. Hanyuma iyo umaze kubona kavuyemo, ahangaha, aha niho nkakuye, uraza ukagira gute, uraza ukahasudira, ugafata ferasude yawe, ugafata na ete, ngiyi hano ndayifite, ubundi ukagira gute, ukahasudira, ukahasudira neza witonze. Nimba utamenyereye gukoresha iyi ferasude, ni ukuvuga ngo uraza ukahasudira neza witonze ukoresheje ete na sudire like this. Uri kubona ko za nzira zanjye namaze kugira gute, ya nzira namaze kuyihuza nkoresheje iki, sudire. Hanyuma tugiye kureba ko ntarasudira neza, kakahura neza. Ugomba kuhasudira witonze guys, kugira ngo iyi nzira yacu igire gute, uyihuze. Umara kuyihuza, uko rya tara ryawe rikabona rikagira gute, rigakora. Kubona urahuza ya nzira yawe neza. Ushobora no kongeraho akandi kantu gakeya kugira ngo bikore neza, bibe bihuye. Just ukadepoza ya mashini yawe, nimba urimo uyikoresha. Aka kantu niko nababwiraga rero, uri kuvuga ko ukamara kuhasudira like this, ubundi ushobora kuza ukagira gute, ugasubizaho ya kava yawe. Iri tara ntago ndihinduye, dore niryo, then ngiri ahangaha niho nagize gute, niho nasudiriye, dore ngaha, ahangaha niho nasudiriye. Ugomba kubanza ukanareba ko wasudiriye neza, ubundi ugapfundikira rya tara ryawe rikaba ripfundikiye. Umara kuripfundikira rero, dore ngiri, uraza urishyire muri ya soketi yawe, urebe ko ryaka, ko rikize neza. Ngubu uraza ukaritesitinga, urifungamo neza nta kibazo, nta gihunga, ko wizeye ko itara ryawe riraza kwaka. Uri kubibona, ntabwo itara ndihinduye. Wajya gujugunya amatara yawe, dore iri tara rirakoze, dore rya ryahoze ryaka ni iri ngiri.
iri ngiri niryo ryahoze ryakurikira neza, ntawe warihinduye. Iri tara amatara ntuzongere kujugunya amatara ngo yahiye. Guys, this is the knowledge. Nta mafaranga ubu ibintu bimenya. Aya ni amatara yacu yose. Iri ni rya mbere. Nge tukaba dufite rimwe ritaka, itara rya mbere riraka. Iri nta handi rijyanye, ni rimwe maze gusudira. Guys, iri dore kandi rambika aha ngaha. Nta kindi kintu ukwiriye kumenya. Ukwiriye kumenya tekinike. Ubwo sinkigura amatara, ndayakora, ndijugunya narirambe cyangwa amaredi yose yashizeho. Guys, ndongera ndigarura urebe, ni iri ngiri. Ndongera ndigarura urebe, utavuga ngo ni irihe, ngo ni irindi tara. Dore urapfunduye, uraje usanze ni rya rindi ryanjye nageze gute. Dore aho nasudiriye ngaho. Guys, dore aho nasudiriye, wahabonye? Uri kuhabona? Ni hariya. Ndi kongera ndipfundikire, karipfundikira neza, ndizane muri nta handi hantu binyuze. Ugire gute? Testing like this. Nyamuneka ukora subscribe kuko bino bintu tuzakwigisha ibintu byinshi cyane bijyanye na tekinike. Hanyuma ukore na like, nasangiza abandi batekinisiusi. Amatara yawe dore ngaya ni mazima araka. Ntuzongere kujugunya itara ukundi. Please, if you have the burned lamp, don't deploy to the recycle bin. Please, we have to recollect. We have to recollect. We have to resolve. We have to repair again and then use it. Please, kora subscribe. Nukenera ko tugufasha twandikire muri comment. Mu utarasharinga contact zacu, turacyabafasha byinshi. Please, thank you very much. This is a very important video. Share and subscribe for this channel in order to get more videos for us. Thank you very much. Sinzi uburyo nabashimira mwebwe amaze gukora subscribe, mwebwe ntacyo tubabanganya. Nawe rero karibu cyane utuzamure, nawe turakuzamuye. Thank you very much.